U Vice President ke seng khasi kmi uba PD nongrum ulapin pawe ke jing sngokia halor ke jing kaja thongsim kabarang ya hima sora ulo ong ba usi marimdor ubabat ya ke jing tenrai khasi bat ubla de pendem ya baro ke jing le niam ki badon kam lakhot ya ke dor bar hima ban pins khem yu kumusi bapura hindrai na kidaw bampat shai lapin sangi no ya ke te ke jing pins khem uba nongrum ulakin noru baha ke jaka ban pins khem ya umarem dor la thong do acting sim ubade na ka way pat ke jing niam kat kum ka seng khasi kani ka jingle ka pin I ya ka jingbom shim khia bat ka jing sha kin tait ka ba ki nong bot niam khasi kidang ya kan do wat haki kam sin charge nong bat hima ula kin tu ki bor badai pe bakin shim khia ya ka ne ka man khnang ban ya da ya ka hok bat ka jinglong kerpang jong ka niam khasi I come to part of this council lor ka dito penta ndre mangi ki bopay ya kita ki jingja ki masara ni skong ba la dei bi ai katas sanat ya maran do namar ba ulale kakum kiriti senchar chuki masara ban lum malang ni ki hima paneje ki taus ke hamalero la suspend you sin hakadaw ko ba ko klam nai kata kesenyang boleh as Petrus Council to la pendom biji sisang ta hendak kecikli ke bumi bakatap la lai sau seneng balai kini kecikli kami ya kata kecik bomno senyang dia kami penban hadin bakat ke high court ke high bid ya ki babat kan yang kesimpan pendep ya kan yang kerekam halo shalom hatu kedai wa syujaran khatmo ba uli usim ainam manik sim ka hima melim babat makso akan yang kasih lejong kadang kenu mo ni ka syujaran khat ba udai ta babat hak terang lejong hari kesi kita lain tadi hima melim hima khairim hima soka kini kisim genang day kisim kiban nang hap pendap ya kanyam garukom kat kum kiri itu stur kimalado kumnoken nagalyang jungi te kumnoken ni kali ba kisim kibogdesyo na kanyang kasi bat kibala late keduk ya kiwi pagcay yang kila batsim ni kata kabenta abang saya ini kicingkeli kiba let's say nistam menyo cingcwa ini kepor nring gempan se berbu ini kicingkeli namar ba ki kicing jai belajar ini kisngi nado kita kisnam belajar yo hado kini kelemat kibonta mai ima bah ya kacing persyang jom kibriu ban warna kata kacing yang sopriam yang ada kidon kibo penyan dis council lagi tule ya ki artikel kibo mi ke long time kibo thok to boktoram mauro hak arpui terik jong benai be raja punri ulo keren syai ba jingma ka up lada kiriti ki dustur jong ukun kasi kidu kitam lada ngi penduk ya kita ki customary law but ki customary practice ka jingma ka up come up tangi kisah country mereka up ningkong syuaya ka this council kabalyo ay mandate ban protect the identity of the tribals boktoram mauro hakajik thojung ulak kren syai ulak kedawi kini kicima nga kerpa ya kito kibadon hakibor secara bakinya pulih tukar lesi kini kendit menne kasngi lami sekejing tho na artikel jong doktor Oman Len kedia
Katuru kajing tolong akar part yang kita berdoa ke borsan cara bagainya pulih di artikel. Nasi kendet penderio, kendet penderio ini kau. Baka ke role, baka ke mandate, baka diskon ke don, baka hakan orkom ke penyiar di kajing sensyar hakom kini kipor. Kabar, kibajuja mentah, jangan lagi senam. Kadai apa? Kini kibor penyiar senang. But kita iki kenhon kibobon pa kistang bandak hol ya ki jaka jong ki sangkasi pakinju penangkam kung kita kilom jingtam. But anda kisang kasi kilikpan jaka hendak mencot bantau ya kita kitat thang beriu kiom en ngim don jaka katba ya kitu ki batep de ki ai ki jaka de ki eka kataru kuwe kadai ka benta ka ba wanra dia nge kata ka jingnya pe cek benriu halor ka niam kabalai na try piru pilaya tip hi kini manang sujana kini katayo manang sulat habakla day kapor bangu blay dam blay yaulay shalom daga himal diam kabaju pendep dak itu kibabat ya kaniam kasi ladon biang kejing pentut labo tarik kat kendai nrei lapentut Tikon ki hajar, yung hima malin, ibabat akso kanyam kasi ilahap led biyang sa harikot. Manyo takahop. Bat so tanak man yato hang ni hapi ba kila jok. Bat kila yo man pendem nya kata kanggo blay dam blay yaw lay shalom da kito kilundo kibanang bat ya kanyam kasi so per jet menreal tang nam takan yam lang mo susi do kata-kata but when it comes to see so kalong ba kibor sansyar kibalaseng ya kilang ba kasik syadu kita kidis konsul kibadey banda banker ban penne ya kiriti kidustur jang ukon kasi when all can trying to protect the tribal identity kada kadai kamandit kejoki kabakmat Henry kimshim ai kakti kaman kakti kadyang manirap ya yang i kiba bat makso akan kasi ni kerpat manang ni sikmat kan konsul kan perkata lawan ini kita mengirung ilathat manlek wa ekahop lemba ki high court dan lemba ido civil court kamlong kapasuk pengisania sakit council kebencian ikilat menyada yang ni kirit pat hari ni celah haba ki day pada bat kene dijingjar penangsian ka Kahimang sora usim kena marandor ledak pendap ya kenyam gerkom kebedai bertang se lepelong ya kedor mar hima menyepen skem ya musim sora wapura henry nakanore kena gedau ya kataru lepoy kecing but lapen sange ya kata kacing longs in cukup pada thong penban dong acting chief kali masara kiba day pada na kerbe kacing nyam umaran dor uday ubaba pakso kala kanyang kerajo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud.
It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.